Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usordar kesnong maurang kenang, uba petar jelawai. Ulapan pau, balada omla menpenlong ya ke eleksyon siteng semuai, menta usnam arjar puai. Ha maurang kenang konstituensi, kabha, penlong syu, ha usnam arjar puar. Namar ke eleksyon pajba, ni general election, kelajan, ha usnam arjar arpulai. Kamaurang kenang konstituensi, kabahap, ha is Khasi Hill District, kamdan syu UMLA Bapura, mentalah nriu benai. Hadin kajing klatno UMLA Barim, uba David Nongrom, uba day nakaseng kongres. Kajing bamla ka Election Commission jong kari India, menpenlong ya ke election siteng samoy, ha kene ke konstituensi, kadai namar kampat semusyangay, ha badang don kene ke kelam COVID-19. Ban sengutu ya kajing haba omdon UMLA, hapo katay, kamtam, ha badang trekam, kene kajing pang COVID-19. Unong sanhima ulayo, banyakan kerpang, bad usordar kesenong morang kenang, uba petar je lawai. Kemudian sibun ba petar lawai. Ya kapor ke jong pi ba ulayo banyakan bat pi. Ni sikwa banyakan bat pi menta nomor hadin balak khat i ba debet norum memele jong pi. Nak morang kenang. Ti hadu mentang i ni pat yo yu memele kenang. Ti pi batai ni kindiak kadon em ke jeng nomor hadin kini disebenai ba. Kadon em memele kadon em ke jeng ni ba khatam le pi ni. Ti aku penekong nak kalian jeng aku musodar jong ka double snong mor kenang pelun. Teng sopan aku beli fi, lawan rom kena jeng tep, habis dia kena ka bentah. Tenadu kapor ba MLA dan brom jengi balaklat no ba debit nong rom. Mata kalak palat ya ka nriu benai tam. Ka bangil adu ya MLA pok kathan. Yang sopan ong ba ka jingdu MLA pok kathan kadai ka jingdu ka bakraw hadu kata-kata nak ka bentau pai ba. Jong ko sinong mor kenang bat ka konsensi hi pro kowe. Namar kumpulong hadu mental seng la ban ong ba. Namar kadai kerisen sar pai ba. Nistu ba ka sulsung pai ba nong sinong kadai tang ba nong mikmat. Teh bangim yo su MLA hadu menta bom sim la ban pelong kini ke by election. Kalawan ra ka jing ka bakraw hadu kata-kata yang ngi kini lam sinong khamtam bat iki pai ba nong sinong. Bangim sutu ba ka sulsung pai ba ban pusengos ke sarkar kadai tang bau nomi khamat te bom don MLA kamot ngi ba ka sul jungi pai ba long kalayap no te nak liang jungi hi ngi pempau ba kadon sibun gi jing khamtam hakini ki kampen roi penpar kabron kam namta ka sinong ka thau kabade be ki umbam umdi kabade be ki boarding electric bade be jinang jing start bade be karep karyang bade bat ki kam ni lekai kabade be ki la thau kam thau cham ki briu bat ki scheme penroi penpar ba fer kebujuan lengwa ke MLA scheme kebujirap ikulong yang kibeduk nak kepenta ban penbahai ke yang kesem nagi seng kam seng jam ne kerap keryang nagi kam lekai tingi i bakani ke scheme ko pulang hadu menta poi ba lo dono tingi pai siki penta bo feru kamut ngi menta bumdon wa MLA kamut ngi ni samjing hadu kata-kata mano benya saj ke jing su poi ba jong ka snong jong ka konsensi hi pro kowe ti nak liang jing hi pau ba kan jing hi ka long ba hadu kata-kata lagang imdon yu MLA. Namar ngidon yu MDC hoot kabor MDC kandu la aple. Ho ngi cu persang banyi kandu yu MDC banyi trelang rengi suthu ba kabor yu MDC ba MLA kala iper hadu kata. Namar se MDC umdon ikta skim banyi rap simet ladangi ut sepang gajing don kam jongki pai ba ne kilong yeng ke buduk ke besuk ki bron kam ya ke repair yeng ki bron kam ya se ya ki kini nuk jidon kam simet jiki ke sengkam sengjam ne ki jidon kam jongki sports club ne jidon kam jongki ki school ki benta bo fair ne ki jidon kam jong sinong ka thau te skim ru ka baret kamut tengah ka bot MDC ngi ba kamut kampala ban wanra ikani ka cimetoy ke bubiang nam ta ki ba no sinong walau persang ki bor ke baret banyarap ki sinong ki thau konsensi hagi benta bo fair harangi ba ka bor MDC bo MLA kala fair mo MLA ngla bon tang ML skim ru kamut umdunai ka arko sistem te kamut rakani kantri kamu pok sinong ki thau ngi ke jingmetoy ke bubun kin yo ke pai ba pi tu yang ni kan mau benai yu kan tarik bai khat no iba debet yu MLA jong pi kajing klat no singi ngam bakra ke hubnai feb tarik am de kamau bahasu thai di hubnai feb ba i klat no iba debet te hadu menta ka long kan benai ya kan benai hadu mentang ila palat ikan di hubnai tina ka ikitaw ba ka Selam ka election commission belong ya kan ka election hang ni hamor kina ba election
kan gum ci so jingi nga i mat ka jing paslam mat na kani ka covid ka jing dan kani covid nga trai na kani ka daw ka paslam tan kum bolong mata ba perthai kala kulut kala like na kini ki ai ber khoj la kum la de pelong na election la da kalong tang sushi snam sitang ru kamot alis kum pe ba ki dang la hi ban dang approach to MLA na kini banta ba fer mata ki chinong kam po chinong po thau ma babun ki jing pengkhre jo ki chinong ki thau apo consensus nam ta ki project bo fer se la dang yo no mi khmat la dang imla ban yo sispa ru at least 50% ni dang la kam kabar yang chinong kam ji pe ba ni kran hor kan ka jingwan kan ko kubet ka ba arsen ni li pan april Mei Jun Julai lebih tarung kan pem ni hak tu bor ko ba chin jinja sarkar lang baki MLA ko ai san pula wei MLA makin aja ngarap ya la jong konfusi ni ko bani kan bat pi kindiat nomor ba pi pindam MLA katu ko san pula UNL ni na do hi ba khlat MLA hi ka to ka jing mutang yem yo so ka to jing mutang la do te babon ki pa ba ki kam jing rap ka bam ka di jing kam per na mar to ko por long kalau don ka lockdown kamut ka bela ka sngi ka yo ka hat ka tre ka tak bol khoi ka lakut no tengi i pa ba kun do jing Asia habade ba kani ka jing kam ko kam tam kani ka snam ta bodon kani ka lockdown ko jing don ka covid-19 te pa ba kun do jing Asia bat kani ko ta ka dang ong jing do MLA ka bon ki jing matoy ngim yo shot nam ta ki pa ba no snang Kalau kena kejing kerdu kaling ba kiwe ki imlek yo nak le jong ping lam snong tunjuk kerpat ek sarkar ba balai kin ailang ba video ne lang ba kana ko sarkar department ba kin ai jing rap kumba yo lam kiwe mo tapi ta kana ko kobet ni chu pus ngau sha i video ya ka jing e chi pe ba po snong pa thau hari video la e kan no pli la si la i ru la pus ngau ka sarkar hari bum don no mi khmat ti ka tak skim kan yai lung ba chung no kan se nan mono ban recommend ba kita scheme mar ngi stu ba MLA hu haban recommend ni kan no scheme de ka project ka chung u ba un pelai skhnong ki thau te habum don MLA te la sang thai kan chemjing e ban pun poi gitu pisa wat na kaliang video na kaliang disi sha pe ba to ti ka nomor ba mentah la ya kumba la sam steng ne saus na mu ye namta ka MLA ti pio ti e la kumba kana klur e ka MLA scheme ka ya hang ne pomor kana kursi nomor kumbulong mentahi habde ke MLA scheme ngathai kadang bon ke basa at least hadli kala ban ong ba arkur thai arkur tam dala petri kam MLA scheme kabumut kumba nyau ne phakor kadang sakut MLA scheme menta dekat kene ke pisau poi ba haduk menta la chan poi election azar fulai kamot usudu dalam tak jimut toy chungkinun ki jino kam pok snong ka thau ki kam pro pen par ti nomor ni iba election kadang slam nomor ba nodon kene covid mo di tharai tatang katuk kene bunai kan wan biang saka general election ka barok ni po me thaliang ni jit thamai biang ni me khaman kai ke jaji mut jung pi la piswi hab ban abai hadu ban kut kene ka kan ba ka general election MLA ne kan long ba penlong no kene ka by election nomor UMLA ru nom la trekam sur penlong election by election kai ke jaji mut jung pi kajing ai jimut hi na kaliang jong ai kalong bakade hi ke benta ne ka bade hi ka rukom hi namar mantang dang yo posisi senam tam ni ko ahi bal kumno manta ubnai ban wan kade ban dan be by election kata kade gajing ai jumut ngana namar lalong kumno ru idang kam hi ban yo inong mikmat general election ke bangsawan ai kan wan hari ka by election badin pelong hi kade him pelong namar da ru brio trekam le se kasong hajing trekam chung brio ru oposan hendet ru thai kan dan hi jing mutoi nam ta ki general kam chupai ba lada dia bak election commission ka penlong mental senam macam senam try kandang dak sia hap hai dan penlong by election macam senam nomor ku ajan artap ka general election bedong berpeluang hadu senam tu kam sui hap su la kumno mental senam ka don jumut namar bedong hil la senam hi peluang ka ya ka by election hi kata long peluang arja flyer ko ju hi kumno hi uni Oktober mental ubnai la sikim na peluang ubnai Oktober kumol adim peluang ba ikene ka election namar udang yo por ban dang ban trekam kan nam ta chim toy poi ba mar hadu mentang mi ki nong dalam snong ne ki pai ba betul snya sarkar ba yo kami mi kemat bila se ke penlong ya sarkar bahkan butang ya kan ya ni lembaga election commission ru bahkan butang bila se pai ba ki hadu mentang pi hot nak ya ke jing sisa la se nak liang jing pat lek ban persko sarkar pelong di by election mar ngi ru aku ko por ngi i barang dan kan covid ni stu badalai ru kam pat don jumut namar kadang dan ke lockdown umpat la bon lompai ba te ngi pakhat hiru nam ta ka kata ke bentang ni stu ding lek sa government ni stu ba kam don jumut hari man kan ngi dang syong pakhat kum ki pranai lampo snong ni ong ba
let's say kani ka partai ka kaloi kumne kan ngila perkhat hinam ta kani ka by election la kumno ban persngau ko sarkar re mata kasngi phil wan ban lom kani jing tip ta masuk pun ong ba ngi kerpat ko sarkar ling ba ki election commission hojo ko por jong ka state bahkan pelong nak kani ka by election mador knang bagi pai ba kan mi kendo jing ek jing kamu juki sim nem bala dak sarkar kam la dak election commission ka penlong ka senam nekat penlong election senam ro dan em ka juduk nong nomor ba ki skim ken David ban menjor mentau senam 6 tahun senam ada jarkat 6 tahun senam ada lacam senam tiga tahun em kejeng dunong buat iu kurtong ru banin la job ru bila saya kendon kejeng dunong ya ku bayar kun ru ini kejeng cemut cuki kejing dunong ta kendon baik namar ngusutu hi namar kapor ke belengkot kejing dunong kendon baik namar ban pelut ikan dekat mel skim ngalos tu nomla namar ban pendiang ikut kisla ban select beneficiary skandai ke bekai ban yok skop perwal kejing dunong kalau ada lupa hari at least ada mula ampelut bro la ampelut stand tekemut katahi ke jing mutoi kan wani ke pai ba kat bendu hi bro tentang lai banyak ten tinggi keren bet pi nomor ba hakni ka covid kidan kibruk ba yo covid ba yo pang kam bulan kam e bro ti kidan kemi kemat ke bayarap haba ki pai ba kemat tengi balik ai jing arab ai kau e ten rei pi pat nong ilam snong kidan em kinong ilam snong kidan em kiri pai ba ki ba haba kim yo kim dan omle ki ban ut em ha pi kun kinong ilam snong kiwan ki pai ba hab kendo jing jing bom dan khau ko jing bom dan bam hayi ngasem kiwan ni kendo hare nakaliam ni snong ni persang ki ban thau gelak kunti kidan hi ki ba tremon sobha ki bayrap kedan hi nakaliam tu MDC uyarap ki snong ki thau kat bala kabor kaboj nang ta ki nakisang balang ki sairap agi snong ki thau ki pentip ni ki snong jiet ki long yeng ki beduk ki bakodok ki becencar ki kata ta ka sai ja hi hadu matau senam ru nak jing yenok senyang sukiru simet kiseng bat nakalian tu MDC ru wirap i sinong kita ha bangi approach benar kam takkan ke cingrap ke bok pai ba kam perki kam tam itu yang bedok sencar ti nomor ba umdon yo mele umdon hakni ki runai ki project ki scheme ki ba pila de pa lemba mele ne lemba sarkar ba de lemba mele ne kren ki kam ki ba sakang hal ke jikhat no ba de akan nai ke sinong mor kenang hi ke kam ko dang sateng ke pok sinong mor kenang kadai ka ngilaya kendu i MLA tu por keba ilakular ba nak MLSK menyerap ya ka mor kenang kemudian cintmu bantai ke college pok sinong menyerap ka pisa nang ta i lakular ka sinong ba in pentit ke ke kali ban kit nyut apok sinong pot hau tikidang don project ki bang idang approach MLA nam ta ka community hall pok sinong ban penbit penbiang nam sinong kam pok ba habre ki madani lakai boleh keduk pun pesngau habre ka kajing ke ba kinorap ki kendu apa kesenang kau ibu pun bagi projek keba aku kepuan ngilak dia sampai di memandam MLA ibal kula kok ban penolong insya Allah tahu senam kini bubun ngide benjo kini jemutoi lagi jibrang yang hidup lebih kini jemutoi bukan kan te kam ki kena school kena pule dan dilung jeng BPL ban kam ban sanyu MLA te pi banoi lam snong ke jing ek dan em ba hanoi hablis sai pi noi lam snong te ba namar kajing bom dan MLA te habre bekne jurang kam ban san ikini ki kot kisla ki pai ba ki kam la sekun ki scholarship ne kinu ki benta ba fair dengan sto ba to kendon ki don tengtang haka level su video la don ka ba har level su ngila ban san te ha MDC ngila ban san te kamut ngila hab shule biskine ban pendap kita jurang kam ki pai ba so pun ikini ke jing keren ke jonga bat pi te kum we no lam snong bat ki poro pde presiden chairman presiden te ju por pi de ru no lam de orang blok dari orang kursi. Ajing mut yang pi ya ka election commission ne ka sarkar ne nam ta kane ka election by election ha mor kene kursi. Tika cingkwa hai jungi hi cungkwa ba hi jungi kini lam sinong kolong ba ni ajing mut ya sarkar ba kadai habide kene by election ba kadai pengtuai ban pelong kene by election. Umdai ban Islam ban absyu ni sutu kombolong himanta kumba kayo kahat kelap play ki bro khoi lap pengkulut lut alai lut tengah thai kamde sum perkhat kam we pat kamut ba kadiga election hela kumno unib na Oktober banwan kemudian pelong na kata dika cingkwa ang not jingi kenapa jing ki pai ba apok sinong ke thau le se dengim la banwan sispa na ka bot MLA ki project bo per misatang ru at least kamno 50% ngidang la ban ya pendap iki kam ngidang satang da kamla pelong taw senam temut macam senam mon jumut show aba jenal election lada kimla ampulong tahu senam hi kam jumut chu ampulong senam kapabahi kalong be derek ano general election namal stu lupa no position sino sampai naik. Di kulisibun buat toh kulisibun